megalayapost.news. Kibor pulit Karboy District kibadang yai beteng ban kenra bat pit ngor ya kayang ki kali saw shaka bat ar shaka kumbala jupunlong nen kamit jong ka ar penyo tering hakapor kumba khat ar saw po shiteng senya kibor pulit kanopo police station klayo bat no ya kawi kali kabala kit baitsmam daujing di buan balatip kum marijuana balayo bat hakman kanopo police station kumbala yo jing tip leng ba kibor pulit kanopo police layak tu bakat ba kajing kenra bat kajing pit ngor kadang ya shakman hakapor khat ar saw po men mit kawi kali marti espresso kabadan yo number AS01EG New R Lai Sao kabalanya da kibrio bomla bani tu dorkman tang mare yo I ka jingkhnra ki bor pulen kite kibrio ki la penyang sendat ya kali kabakinya bat phat krat ya lade na kate jaka ban ino e kali jongki kabala wanra ru ya ka jing subas new bat kumtahi ki bor pulet ki lalik banchungo e kate kali bat lap ban ya ki song bala sob bha bat bun teli ha kate ka kali kabala pen suba bakila bandai ki jing dibuan kum ki ganja Tangmari sakhi kite ki song bala sobha na kalyang ki bor pulit aswa bukin khenrai kite ka kali kila persang banwan suai ki nong sakhi ndai namar ka por kala khammiet ki bor pulit kila bat bet ye kane kali tat hadu ka step jongkar pra tarik risa hadin ka jing dan lang ki nong sakhi la ple kite kali bat kenrup sendan hadu arspa 100.0 san sau kg jing di buan bala tip kum marijuana ya bala song bha ki at pra tali ki song bala bu kate kali kata hadin ka jing khmi bnya kat kum ki kendon an jong ka NDPS act na kalyang ki bor pulit kilang penong ka jing tokit ber ka jing twat nongnya bat utra jong kate kali marti espresso क्या है हाँ पैसा सब्जी क्या है सब्जी का कितना है 12,50,000 12,50,000 ini tuh bro kapra begini terus tampuk Malik dia lagi. Kano kilo? Aswan 0.0.
Mari jual. Mari jual. Baik, ini mana lagi? Semua ni. Minta ingin simpan ni harus semua. Ini mana contohnya? Kal manggai. Kal manggai. Kira ni क्या? Ini semua. Allah ini pun tidak Network na. Meghalaya Post.news.